Oke guys, cicip-cicip lagi dengan saya, dengan Narko Kebul. Kali ini saya mau bikin konten, yaitu salad buah. Salad buah itu rasanya seger dan mantap. Jadi, salad buah itu adanya di Cilacap, juga ada di batas kota Karang. Jangan lupa ya guys, nanti tonton video saya. Sorry lama, saya itu nggak bikin konten guys. Jangan lupa guys, tonton dan subscribe channel YouTube saya guys. Subscribe, oke guys. Oke, ini namanya salad buah. Jadi salad buah ini konten saya kali ini. Sorry ya guys, lama nggak bikin konten karena sibuk dengan aktivitas saya. Kali ini saya mau bikin konten kembali. Jangan lupa ya guys, subscribe, oke. Ini menu yang pertama guys. Ini ada 10 gitu guys, oke. Jadi, enak, mantap. Itu dua ya. Jadi salad buah ini mantep. Juga jangan seperti ini, idealnya salad buah. Jadi enak.
lumayan guys, mantap. Salat buahnya tuh mantap. Jadi ini saya tinggal 5 piring buah. Tonton dia guys. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. And go. Weakness comes and goes, it goes, it goes. My weakness echoes in my soul. Oh, it echoes in my soul. My weakness comes and goes, it goes, it goes. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Ya guys, kali ini saya cuma menghabiskan 8 salad buah. Yang 2 ini buat teman yang di rumah sudah nungguin. Daripada dibuang mubasin, lebih baik buat teman guys. Jangan lupa ya guys, subscribe channel saya. Subscribe guys, subscribe YouTube saya. Masih banyak video yang baru nanti untuk yang ditonton. Dan juga ikuti terus video saya. Oke guys, makasih ya. Selamat siang.